timo mosa ne familia. Tim mar Harambee Stars obagora komo gika wuone yor Gombani Pemba e piny Tanzania motelo ne tugi mokwongo mar laro kombe mar Mapinduzi. Stars kiny nogo tugi mokwongo gi Burkina Faso. Kocha mar timno Francis Kimanzi owacho ni ong'eyo ni Kenya ok osebedo ka timo maber e kindgi gi Burkina Faso, to kata kamano olero ni tugo ma kinyno dhi bedo mopogore. Kimanzi wacho ni tugo no dhi bedo mar konyo Kenya bedo gi ikruok makare ne tugo mag CHAN machakore tarik 1 dwe manyien. Jabak mar Kenya Abud Omar bende wacho ni gigeno kawo kombe. Ndani tumejitayarisha vizuri, tumekuwa na siku chache tukiwa Kenya. Tumejitayarisha, kama vile kocha alivyosema, tulikuwa na kikosi kikubwa. Tukajitayarisha, malengo yetu makubwa ni ya hiyo CHAN na pia hii Mapinduzi Cup ni kwamba pia also tutaichukulia very serious because tumekuja kushinda kikombe. Hatukuja tu kuparticipate. So tutaichukulia hii tournament serious na bado pia tuna focus na pia CHAN. Tumefika vizuri, tumefanya zoezi yetu la kwanza jana. We are looking good, also looking sharp. Ndio kuna historia ambayo tuko nayo na Burkina Faso ambayo ni miaka mingi pia. Lakini unajua kama ilitendeka na ipo. Kombe la Mapinduzi ni mwaliko mwingine tofauti, lengo ni tofauti. Vijana ambao tunao pia malengo ambayo tumewekea mbele ni tofauti. Kwa hivyo we are hoping that at least they will give themselves a very good